mwese bifurije kugira ibihe byiza, bifurije kumererwa neza cyane. Reka turebere hamwe amakuru yihuta kandi agezweho akomeje kugenda avugwa. Niba uri hano mu Burundi ndagushuje kandi mwifurije ibihe byiza. Niba uri hano mu Rwanda, muri Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'andi, reka mwese mbifurize kubwa neza cyane, mbaha n'ikaze kugira ngo turebere hamwe amakuru akomeje kugenda avugwa. Mwese ndabashuje. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko byamaze kugaragara zagabye by'umwihariko igitero gikomeye cyane cya drone ku cyambo cya Karundo giherereye muri teritwari ya Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Cyari igitero kiremereye cyane kuko kifashijwemo indege z'intambara zitagira abapilote. Umuyobozi wa AFC Bwana Lawrence Kanyuka kandi yatangaje ko kiriya gitero ingabo za IDC zakifashishijemo rero by'umwihariko indege zitagira abapilote zangiza byinshi, ndetse ubuzima bw'abasivile bahurira n'ibibazo bikomeye cyane nk'uko bigaragara. Amafoto Bwana Lawrence Kanyuka kandi yashyize ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane ku rukuta rwe rwa X yitwa Twitter, agaragaza inzu nini cyane yangijwe bikomeye cyane n'ibisasu byarashwe n'izi drone. Yunzemo ko kandi mu gihe hari kuba rero ibi bikorwa bikomeye cyane, M23 ikaba ikomeje gusaba abenegihugu ndetse n'imiryango mpuzamahanga kuba abatangabuhamya mu bikorwa leta ya Kinshasa ikomeje kugenda ikora, aho by'umwihariko ikomeje no kwirengagiza amahame yasinyiwe ida mu gihugu cya Qatar. Iki gitero kandi gikurikira ikindi gidro cya drone n'umundi ingabo za leta ya Kongo zagabye mu gace ka Mukoko garereye muri komine Minembwe, Mutundi ndetse no mu bindi bice bimwe na bimwe bitandukanye, hari kuwa 12 Mutarama 2026 kikaba cyaratwaye ubuzima bw'abasivile benshi. Iki kandi nacyo kirakurikira ikindi kimaze guhitana abatari bake mu minsi ishize, aho mu minsi mike ishize nabwo by'umwihariko izo ngabo zagabye ibitero bya drone mu mujyi wa Masisi byica abaturage babarirwa muri za 20 ndetse abarenga 40 barakomereka. Ingabo za Kongo kandi zikomeje kugaba ibi bitero mu gihe ubutegetsi bw'iki gihugu rero butera umugongo ibiganiro by'amahoro bya Doha bisanzwe rero bihuza impande zombi. Perezida wa EDC Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ari gukora ibishoboka byose kugira ngo atangire rero ibiganiro bishya bihuriza rero hamwe rero abanyekongo bo mu ngeri zitandukanye i Kinshasa, binashobora kandi gutuma ibiganiro bya Doha aribyo rero byari bimaze kugeraho rero by'umwihariko ibyo byari bimaze kugeraho nabyo byibagirana. Kugeza ubu ngubu kandi ibi bitero bikomeje kwemezwa ko bikomeje gufashwamwo n'ingabo z'abarundi, aho izi drone zikunze guhagurukira mu bigo bya gisirikare by'u Burundi cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura, ahasanzwe kugeza amagingo aya ngaya hanahana urubibi n'ibice bigiye bitandukanye byano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru yihuta cyane akomeje kugenda tugera rero akabashimangira yuko abarundi bakomeje kuba nimero ya mbere mu bigendanye no gufatanya ndetse by'umwihariko no guhangana n'intambara nk'uko amakuru atugera bivuga. Amakuru yihuta cyane kandi akomeje kugenda aratugera muri uno mwanya, akaba akomeza gushimangira ko intambara ikomeje kugenda ihindura isura ndetse intambara ikomeje kugenda ifata indi ntera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bitero kandi birasa n'ibyongera guteguza ndetse no kwibutsa umutwe wa 23 ko ukuriye kuva mu bice wafashe, ariko uyu mutwe wavuze yuko uzakomeza kubigenzura byanze bikunze, ndetse banaherutse gukurira inzira ku murima Bwana Tshisekedi bamenyesha yuko atakaba yagitekereza bimwe mu bice byamaze kubohorwa n'uyu mutwe wa 23. Nimera ya mbere rero kimwe mu bice uruhande rwa leta ya Kongo rukunze kugenda rugarukaho cyane, runavuga ko rwifuza ko icyo gice cyajya mu maboko y'ingabo za leta. Harimo imijyi igiye itandukanye, hakaba harimo n'ibindi bice bigiye bitandukanye byiganjemo nka Uvira baherutse gufata, ibintu byongeye guteza intugunda ndetse n'umwiryane ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko bitangazwa. Muri aya makuru kandi ndeka nanakubwire yuko Bwana João Lourenço uyobora igihugu cya Angola yamaze kwakira bamwe mu banyekongo bahuriye mu madini agiye atandukanye mu biganiro bishobora kuba byatanga umusaruro cyangwa se ntibigire n'icyo bigeraho nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga. Turi Rwanda mu gihugu cya Angola, Perezida João Lourenço n'umwe mu baperezida bakomeje kugenda bagerageza kugira uruhare mu guhangana ndetse no gukemura ibibazo
kuri wa gatatu tariki ya 14 Mutarama perezida wa Angola João Lourenço uyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe yakiriye i Rwanda rero abayobozi b'amadini bo mu matorero Gatolika ndetse n'abaprotestante nk'uko bigaragara yose yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nk'uko rero byatangajwe na Perezidansi ya Angola ngo ibiganiro byibanze ku kuntu ibintu byifashe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe kandi umutekano ukomeje guhungabana mu burasirazuba bw'iki gihugu nk'uko amakuru tugera bivuga. Ibi biganiro kandi nk'uko Perezidansi ya Angola bitangaza komeze nabivuga bije nyuma y'uruzinduko rwa Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nk'uko bigaragara yagiriye hano i Rwanda mu gihugu cya Angola. Uruzinduko kugeza amagingo yangaya rukomeje gusobanura byinshi cyane cyane ku mubano w'ibi bihugu. Mu gihe kandi iki cyumweru umukuru w'igihugu cya Kongo yakoze by'umwihariko uruzinduko inshuro ebyiri mu rwa mukuru wa Angola i Rwanda kugira ngo rero by'umwihariko aganire ku kibazo cy'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na mugenzi we wa Kongo bwana João Lourenço. Kugeza ubu ngubu rero nk'uko bikomeje kugaragara ibigendanye cyane cyane by'umwihariko ni intambara yo ku butaka bwa Kongo ikomeje gutuma rero habaho ibintu bikomeye cyane birimo ubuhunzi n'ibindi bibazo biremereye cyane. Urukiko rukuru rwa Ngozi mu majyaruguru y'u Burundi kuri uyu wa gatatu tariki ya 14 Mutarama 2026 rwakatiye umunyamakuru Sandra Muhoza umunyamakuru rero by'umwihariko w'igitangazamakuru kigenga La Nov Burundi igifungo cy'imyaka 4 n'ihazabu by'umwihariko y'amafaranga ibihumbi 200 by'amarundi aho yashinjwaga rero by'umwihariko nk'uko bigaragara aho yashinjwaga guhungabanya umutekano w'igihugu ndetse no gukurura amacakubiri ashingiye ku moko. Iki gihano kandi nubwo rero kitatanga by'umwihariko kitangana by'umwihariko n'igihano cy'igifungo cy'imyaka 12 n'ihazabu ya miliyoni 1 rero y'amafaranga by'umwihariko cyasabwe n'ubushinjacyaha mu iburanisha rikomeye cyane ryabaye ku itariki ya 19 ndetse by'umwihariko ku itariki ya 19 Ukuboza kwa 2025 nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa cyemeje icyaha uyu munyamakuru Sandra Muhoza watawe muri yombi muri Werurwe 2024 abanza gufungirwa muri gereza nkuru ya Mpimba i Bujumbura umurwa mukuru w'ubukungu bw'u Burundi mbere yo kwimurirwa muri gereza ya Ngozi nk'uko bigaragara. Ibirego Sandra Muhoza kandi aregwa bijyanye n'ibitekerezo bivugwa ko yatanze mu itsinda rya WhatsApp ry'abanyamakuru baho rero by'umwihariko uyu wari waramaze rero gukatirwa mu Ukuboza kwa 2024 igifungo cy'amezi 21 nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa kubera ubutumwa bwasangijwe muri iri tsinda rya groupe abaye ikimenyetso cy'igitutu gishyirwa by'umwihariko ku bwisanzure bw'itangazamakuru mu Burundi nk'uko iyi nkuru tuyikesha COS Medias Burundi ivuga abamwunganira bamaganye ibyo birego bidasobanutse kandi bishingiye kuri politike nk'uko bigaragara. Perezida Evariste Ndayishimiye yaraherutse rero guhamagarira by'umwihariko guhamagarira Sandra Muhoza n'umunyamakuru Ken Claude Nduwimana ufungiye Impimba gusaba imbabazi ku mugaragaro umukuru w'igihugu kandi cy'u Burundi yanakomoje ku rubanza rwa Floriane Irangabiye rwabaye muri Kanama 2024 nyuma yo gukatirwa imyaka 10 y'igifungo nk'uko amakuru atugera bivuga. Bashimire mwese bakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe twongere kugaruka mu kanya.